Mimi jina yangu ni Dajane Kibawa, ndio vile bananitaka. Ndio jina yangu, ndio mimi mtoto wa mama Kibawa wa kwanza mwanamke. Eske unamjua ko Bwana Ibrahim Kabila? Mimi simuyua Ibrahim Kabila, mimi namuyua Ibrahim banamwitaka Alain ku Kinshasa. Alikuwa convoyeur ku motoka ya mama, pale mama yuko mjima alikuwa convoyeur. Ndio penye anaanza kutumika ku ile motoka. Ndio kwenye mimi namjua, ndio vile mimi namfamia Ibrahim, ule mnaita Ibrahim. Yeye jina yake ni Alain. Mimi simuyua jina bu Ibrahim ile hapana. Ashina kuzema wako mtoto muyomba? Hapana. Mimi ana mtoto muyombangu, mimi najua batoto muyombangu bote. Nyumba pale alikuwa mjua, mimi najua batoto yake bote, mimi nabayua. Mimi najua batoto yake ba muyomba yangu. Ibrahim alikuya ni convoyeur ku motoka ya mama kutata, ndio kwenye alikuwa convoyeur eko na bulula kulo ku motoka eko na peluma beko na muta mama sangaji, na muta mama sangaji bana bote komo baraza muta paka sangaji upitie ku sangaji upitie ku sangaji. Ndio mimi namuyo ku Kasumbalesa, ndio kwenyewe anaanza kwenda na motoka ya mama, chauffeur alikuwa kashambuni, ndio alikuwa kwa ile motoka.